Ina nongonoko wuntshwa eka G1 Solimakamu channel vito ra nongonoko Maxangu ya Mjolo wa ntlawa wa Mafenya Brothers loyi hi 2018 a nga tshama humesa ti-results ta yena ku u HIV positive. Loko van'wani va kha va tibyela ku ri loko va kuma varhandziwa va lava swa ku va phyuphyisa timbilu, swa ku va tengisa timbilu, swa ku va horisa mimoya, ka van'wanyani vo kuma maxangu. U ngo endla hi ndlela leyiwani wa xi tiva na status xa sesi loyi na ni ku na xi tiva a ku sesi loyi u positive na mina ni positive ku vula yena mara a ni swi tekela nhlokweni ku humelela yini kumbe a nga va a ri serious na mara endzhaku ka sweswo se ni vi na tona nyana ti-questions tintsongo even though a ndzi byela ku swilo leswi a nga va a swi vuli hi ndlela ya ku u lata ku mina na sesi luya hi hambana hi mhaka ku yena wa lava vuxaka yena na sesi luya a nga tshama a vuya a ni byela ku u yo vuya celebrate ku nga ri swilo leswi a hi twananini ndlwini yo vuya celebrate a ni byela ku u ma tliliniki ku fika kambela and the-results ta yena ti-ri negative a nga vuyangi na proof yo komba ku i pela yena u negative mina ni n'wi tshemba vele as partner ya mina ku munhu loyiwani a nga va a ri negative a ndzi byela ku swin'wana u swi download because fuka mina ni tshama na yena vele a ndzi tshama ni n'wi vona a ni swi tivi ku u swi kuma kwihi swilo leswiya cause a ndzi tshama ku siku leri ni nga tshama ni n'wi vona a kha a dya ti-ARVs. U nga senda nkomiso wa xitori xa wena eka 083 9589 310. Sesi laka ndhaku a vuya ka mina se na fika a byela ku boti famba testa famba vona status xa wena u gine rini famba cheka boti a vula ku yena u HIV positive. Ni decide ku ni ya kambela cause maendlelo ma yena se a ma endla ku ni ti vutisa ku swilo leswi a swi endlaka ku sesi loyiwani maybe ku nga va ku ri ntiyiso munhu loyiwani a ri positive ene a nga fikeli ka layini yo ya ku kambeleni kumbe hala ku ya ku tshunguriweni u fikela ka layini ya vanhu lava ya ku va ya cheka CD4 count lava already va nga positive. Matihlo ma me matshuka nhloti ya mi yi tshama la matihlo ma me ma kukumuka ni vheni va sure ku ni HIV positive. Ni fike ni ku ka sesi luya why u ni endla so why u endli swo fana na leswi sesi luya a rila sesi luya a sungula nyimpi futhi na kwalano a sungula nkani a nga lavi ku admita ku yena a nga ni chela vuvabyi lebyiya lexi nga best hi ku mina na wena sweswi positive hi ve hi ya mahlweni hi ri soko za fana. G1 Solimakamu channel a hi nge ku dyisi mahlahla a sendela ve le kaya ka vona a vutswana message a va lela a ku yena wa tidlaya wa ntlhanu un'wana na un'wana hi awara ya nhungu ni madyambu ku ta va na episode yo karhi ya Maxangu ya Mjolo.